Akasbani Imphal Nayani Devi na pau pajari ahan badamaru iba pau BJP luchingba masung kendra gi Grihamantri Amit Shah ngasinung thil Imphal la laktuna BJP ki vote khomgani Lagli Lok Sabha Mikhal asigi vote thadanagadaba pung nipunipan wal ingaidagi vote thadaba loidriba phawa loudspeaker sijanaba thingkhre Lok Sabha Mikhal gi mangoina na rajniti dol singi mihut singna vote khombagi thabak khamthengna kannare amasung Afghanistan da khangawdane ichau thorakpadagi mioi kuntrahom doi lekhidre amadi mioi kuntare na asok apan nangle BJP luchingba masung kendra gi Grihamantri Amit Shah ngasinung thil Imphal da laktuna BJP ki vote khomgani mahakna Imphal de hek thunglabaga Imphal gi palace compound da leiba ta kangjai bungda pangthokpa miyam gi meeting amada saruk yagani maduda Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh BJP Manipur Pradesh ki president adhikari miyum Sardar Devi dol gi luchingba sing amadi karyakarta kaya saruk yagani Tungda Sri Sahana Imphal gi nitai pachu thekta leiba BJP ki thambal sanglen da saba office ama sangagani mahaki khongchat asigi mari laina na Manipur sarkar gi mari laina ba bibhag singna section thorang kaya lokhatli Imphal West Jilla gi district magistrate na thopa cherol amana hai Bir Tikendrajit International Airport tagi hauraga sanjen thong phawgi lambi asida drone natraga remotely piloted vehicle RPV sing paiba thingle aduga red zone ya haina lauthokraba mafam sing Raj Bhavan Mukhyamantri Secretariat ki office complex Manipur Assembly complex Babupara ki civil secretariat police headquarter Babupara amadi Bir Tikendrajit International Airport ki mafam sing asida drone natraga RPV sing paiba thingle haina cherol asina makhatari masigi matangda pawdam ama Kendra ki Grihamantri Amit Shah hauzik ngaihaki matungda Imphal da yorok lagani mahak Tripura da pangthokpa Mikhal gi rally da saruk yaruraba matung mafam asida yorok kadabani Sri Sahana saruk yagadaba miyam gi mifam pangthokpham oiriba Imphal gi hapta kangjebung hauzik sem saba pumnamak loire mahak pu oknanaba miyam tinbasu haunarakle mahaki khongchat asiga mari leinana ayuk angan badagi hauna security gi akanba checksin tharang lokhatli road diversion kaya amasu tauri Akasbani Imphal gi pau gi damak hapta kangjebungdagi Waikhom Chitradhani Lagli Lok Sabha Mikhal asigi vote thadanagadaba pung nipunipan wal ingaidagi vote thadaba loidriba phawa loudspeaker sijanaba thingkhre district election officers who oiriba district magistrate Imphal West TS Kiran Kumar na topa cherol amada hai Mikhal asi santi laina amadi niyam chumna pangthoknabagi damak tha asigi tara taret ki nungthil pung mari dagi vote thadaba loidriba phawa loudspeaker sijanaba thingbani Sri Kiran Kumar na topa cherol amada hai Imphal West Dilagi mafam singda lairiba polling area singi akoibada yu amadi mayai ka bachinjak sing yonba thingle athingba si tha si tara taret ki nungthil pung mari dagi chatnagani Outer Manipur Parliamentary Constituency da National Democratic Alliance na puthopa Naga People's Front NPF ki mirep Kachui Timothy Jemikna hairi Raja sida thoklibe irang asigi warwichin ama athuba matamda puruktuna saukhatlamida changchinaba mahaki dolna hotnagani wafam asinga si Imphal gi classic grande da pangthopa thoramda Chingtam Women Development Association na mirep asibu opagi thoram amada phongdokhibani Manipur Remote Sensing Application Center na hairi Manipur da popi thabagi chang mamang chahi kharada hanthare English singani kunma thoi kuni thoi da popi thabagi chang ekarli sing kuni panchangwa marphudra mapan oiramba du English singani kuni thoi kulhumdoi da sopnagi ekarli sing tara taru chanipan marphudra da hanthare cherol asina hai Churachandpur amasung Kangpokpi da popi thabagi chang ekarli sing taruk chatung marphunipan aduga Kangpokpi da ne ekarli sing mapan changwa taranipan oiramba adu lisingani kuni thoi kulhumdoi da ekarli sing mari sumna humdoi amasung ekarli sing manga samri sumna tareta hanthare Manipur ki tongan mafam singda security force na thibo humbagi thabak lepalaitana chathari Manipur Police Control Room na thopa cherol amana hai Manipur gi chinga tainaba mafam sing amadi irang thokan mafam singda security force na chekchina ngak seli amasung lepalaitana thibo humbagi thabak su chathari
ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ 38 ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯆꯪꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯣꯏꯁꯤꯡ ꯊꯝꯂꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯈꯝꯊꯦꯡꯅ ꯀꯟꯅꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯀꯨꯅꯝꯀꯨꯂꯝꯗ ꯑꯦꯟꯗꯤꯑꯦꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯟ. ꯁꯔꯥꯁꯨꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯇꯤꯔꯨꯕꯅꯟꯇꯄꯨꯔꯝꯒꯤ ꯑꯇꯤꯡꯒꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯇꯤꯟꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯀꯣꯖꯤꯀꯣꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯌꯥꯅꯥꯗꯀꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯝ ꯌꯦꯆꯨꯔꯤ ꯕꯤꯟꯗꯥ ꯀꯥꯔꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯤꯔꯨꯕꯅꯟꯇꯄꯨꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯒꯅꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ngasi Jaipurda pangthokadaba road shoda saruk yagani लाखलिबा लोक सभा मिखलदा कांग्रेस की मिरेप ओइगदबा मियोय तरा की मिंग लाउथोखरे पंजाब के हानगी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंहना जलंधरदगी मिखल थेंगनारगनी दोलसिगी ओइना ओडिशा विधानसभा मिखल की मिरेप हुमफुद्रा मंगागी मिंगसु लाउथोखरे अमरोमदा दिल्ली की लोक सभा केंद्र अहुमदा कांग्रेस की मिरेप ओइगदबा सिंगी मिंग लाउथोकपदा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली केंद्र दगी कन्हैया कुमार अमसुंग नॉर्थ वेस्ट दिल्ली दा उदित राज अमसुंग चांदिन चौक केंद्र दा जेपी अगरवाल मिरेप ओइरगनी पनबा याबदि सीट 8 लेबा दिल्ली दा आम आदमी पार्टी अमसुंग कांग्रेस ना पुन्ना मिरेप थेंगनामिननबा वारेप लौखिबनी दिल्ली की मुख्यमंत्री अमदी आम आदमी पार्टी की लुचिंगबा अरविंद केजरीवाल की हियरिंग अजी पांगथोकलगनी लिकर पॉलिसी केस का मरी लेनाने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना माहबू फाबगी मायुक्ता थांगतकीबा केस का मरी लेनाना सुप्रीम कोर्ट ना हियरिंग असी चथगदबनी अमरोमदा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्काम द चेनरी भी बीआरएस की लुचिंगबी के कविता था असी की कुलहुमदोय फाबा जुडिशियल कस्टडी दा लेनबा दिल्ली की कोर्ट अमना राय ताखरे महाक मार्च 15 दा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ना केस असी की मरी लेनाना फाजिनखिबनी महाक सीबीआई की कस्टडी दा मार्च कुलहुमदोय फाबा लेरबा मतुंगदा सीबीआई ने अप्रैल 13 दा पहारगा तिहार जेल दा थमलखिबनी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अमसुंग भारत आर्मी पुन्ना लेबाक असिना साजाबा मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम माइपांग सांगेंग पांगथोखरे सांगेंग अदु राजस्थान के पोरखांदा लेबा फील्ड फायरिंग रेंज पांगथोखी अफगानिस्तान दा हौखिबन उनुमित हुमनी असिदा खंगौदनी इचाउ थोरकपदगी मियोय 19 लेखिद्रे अमदी मियोय 19 ना असोक अपन नंगले डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग की वांगांगलोय अमना हाई लेखिद्रबसिंग अदु मरुओयना युम निंखाइबदगी थोखिबनी अरोइबदा मरुओइबा पाउ अमोहन्ना बीजेपी लुचिंगबा मसुंग केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह असि नुंगथिल इम्फाल दा लाक्तुना बीजेपी की वोट खोंगनी लाखलिबा लोक सभा मिखल असिगी वोट थादनगदबा पुंग 9 वालिङैदगी वोट थादबा लोइद्रिबा फावबा लाउड स्पीकर सिजनबा थिंखरे लोक सभा मिखल की मांगोइनाना राजनीति दल सिंगी मिहुचिंगना वोट खोंबगी थबक खमथेंगना कन्नरे अमसुंग अफगानिस्तान दा खंगौदनै चाउ थोरकपदगी मियोय 19 लेखिद्रे अमदी मियोय 19 ना असोक अपन नंगले पाउदजने